At dahil birthday ng tata ko ngayon, so ito mo pwedeng i-video ni. At yung handagan gilayin, minudo, pelukluk ka manok. Yan. Tapos sisig kapampangan. At hindi kang Shanghai pong fried chicken. Tsaka pork barbecue. Tapos ning ng hito, ning ng tilapia. Siyempre yung partner da rin buro. Yan. Ayan yung buro. Ang pong toy mansing sausawan. Siyempre rin pwedeng mawalain yung pampakababi. Yung kayang pansit kanton. Karakal na bulog. Tsaka ubi halaya. Siyempre, cake. Iyan naman pwedeng mawala yan, siyempre. Kailangan na mag-blow the candle. Tapos yan, pang mayo mo din. Banana. Tsaka kalami. O, yan, metong pa. Cake roll yan naman yan. O. Siyempre, dahil birthday yan, hindi dito kami kanakong kanansoy. Ginangwa ko mong dito ka sisikin, minudo, ampong, chicken lumpiang Shanghai. Magpwesto ya pa mo tindahan. O, mga damo. Nyaman sisig niya. Nyaman yung sisig. Chicken Shanghai. Yung barbecue babe. Lutong Kapampangan. Nyaman. Pork barbecue. Sunog. Kasaba. Hmm.